Вот уже 1,5 года мечеть села Тахтачами закрыта для верующих. Причиной стало аварийное состояние здания, трещины в стенах, протекающая крыша, разваливающийся купол. Сейчас здесь ведутся срочные ремонтные работы. Но для того, чтобы экстренно перекрыть крышу, мусульманской общине пришлось взять стройматериалы в долг. Bunu kapatmak gerekmiş. Çünkü bunun problemi bunu üstünden yağmurlar yağmaya başladı, akmaya başladı. Çünkü bunu üstü kapalmagandı. Bultur mastikanen abrabotka etilip urada kalgandı. Mana şimdi güneşten kurup bu mastikalar çatlap akmaya başladı. Onun için bu tezden bunun üstünü kapatmak gerekmiş. Bunu kapatmak için bu stroy materyallerini borçka aldık şimdi. Borçka aldık. Ya sağ olsunlar, borçka vergenler de sağ olsunlar. Şimdi bunu parasını yığıp bizge vermek gerekmiş 5-10 günün içine. Мечеть построена в 1996 году на средства представителей крымско-татарской диаспоры в Турции. Восстанавливают ее сейчас собственными силами, в основном на средства жителей села. Но в кризис карантинного режима многие остались без заработка, и поступления практически прекратились. Çok yerlerde müracaat ettik, para meselesi yok deyip cevap verirler. Ama yana da şükür Allah'a halkımızla beraber para tapıp yapmak gerekmiş bunun cemaatim. Мечеть в Тахтачами единственная в большом селе. На пятничную молитву здесь собиралось более 200 верующих. А так как она находится на трассе Симферополь-Ялта, сюда часто заезжали и путники. Местные жители обращаются за помощью к единоверцам, чтобы общими усилиями восстановить этот дом Аллаха. Для полной реставрации мечети необходимо более 4 миллионов рублей. Caminin güzelliği cemaatin elindedir. Cemaat ne kadar çok destek bildirse, ne kadar bizge yardım çok olsa inşallah biz bunu yakın vakitte bitirmeye niyetimiz vardır. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir hadisinde buyurgan ki kim yeryüzünde bir cami kursa ve kurdursa Allahu Teala ona cennete bir ev hazırlar buyurgandır. Elbette ki bu hadise esaslanarak vatandaşlarımız ne kadar çok hoş olsa o kadar daha güzel olur. Hem bu dünya için sevap kazanırlar. Ahiretimiz için de inşallah mükafatını alırlar ahirette.